byinshi cyane byo kuzahiriza Liverpool. Icyo abantu bakibaza ku byo azaniye Liverpool uyu musore mu bindi yagezeho kivuga ibyo yagezeho muri Bundesliga yaje muri team of the season muri season 2021 2022 season ikurikiye 2023 2024 azamo ndetse na season 2024 2025 yajemo season duherutse gusoza. Hanyuma kandi yabaye player of the month cyangwa se umukinnyi w'ukwezi inshuro esheshatu muri Bundesliga ubwo ndavuga season iheruka muri UEFA Europa yaje muri team of the season. Muragibuka cyane ko bagize ku mukino wanyu batsindwa na Atalanta yari muri team of the season. Hanyuma kandi anaba young player of the season muri 2023 ndetse na 2024 cyane. Yego ubwo na mbere yuko tujya mu bindi tubanze tubasobanurire wenda no musore buryo bwe gatoya mu buryo bwe bw'imikinire. Florian Wirtz nkuko Iberi yabihereyeho no musore ukina inyuma y'abataka. Ndagira ngo mbwire n'abafana b'ikipe ya Liverpool ko bimwe mu bitumye ahita muri Liverpool akareka Bayern akareka na Real Madrid nuko Liverpool yonyine ariyo yamwijeje umwanya 100% kuri nimero 10 cyangwa se inyuma y'umwataka. Muri Bayern Vincent Kompany byaramunaniye kubimwizeza kubera Jamal Musiala. Muri Real Madrid ho nta nubwegeza bitekerezaho cyane kuko yaravuze ati ahantu hari ba Jude Bellingham competition zaba yagutse cyane. Ariko Arne Slot yamubwiye ko nimero 10 umwanya ku 10 Mastantuono yego na Mastantuono ruko competition yabiri hejuru cyane naba Arda Güler na ba Brahim Diaz ubya naba playmaker. Ariko yamubwiye yuko ku mwanya w'inyuma y'umwataka uzaba uhari uzaba ufite igihe gihagije cyo gukina kuko ubwo competition hari ni Soboslai kandi yarayitsinzwe test kuko umutoza yamusabye kuzamura umubare w'ibitego. Yaramubwiye ko nimero 10 agomba kwatsinda ibitego. Soboslai muri mwaka w'imikino muri Premier League ntabwo yarengeje ibitego 3. Kandi uyu musore we ugiye kureba nibura muri sezo ebyiri zitambutse ibyo arimo akora hariya mu gihugu cy'Ubudage ni ibintu ibyo yari arimo akora. We yatsindaga ibitego iyi sezo mu Budage yatsinze ibitego 10 atanga asetse 12. Yego muri sezo imwe ya Bundesliga gusa. Yego no musore ukina 10 navuga riri tekinike cyane cyangwa se ririmo amayeri menshi ndetse n'uburyo bwa gihanga cyane. Umwaka ushize numwe mu bakinnyi beza cyane mu cyo twita progressive passes mu kujyana imipira imbere pe. No musore bareze zose ayisubiza inyuma yo nama ahitamo afite. Umwaka ushize no umukinnyi wa 8 muri championnat y'Abadage wakoze progressive passes nyinshi, passes zigana imbere, passes 155. Akaba n'umukinnyi noneho wa gatatu wakiriye passe nyinshi zijya imbere icyo bisobanuye ngo ni umusore mu kibuga hagati yakina abari preza ababoneka abagaragara ntago ashobora gutuma umubura. Ntago ari babakinnyi bagenda ngo bihishe abari active abashaka ko agaragara nka kura kwa Szoboszlai hari igihe ubona Liverpool iri kwataka ariko ugasanga wamubuze. Ugasanga uri kwibonera ba Luis Diaz uri kwibonera ba Sara na Makarista mo hagati bakamurusha no kuba bakataka ariko Florian Wirtz we abari active abari preza no kuvuga yakiriye progressive passes 232 umwaka ushize. Numwe mu bakinnyi beza muri ibyo bintu. Icyo ngicyo kiramugira umukinnyi w'umuhanga cyane kubera iki umukinnyi wakira progressive pass cyangwa se pass zigana imbere nyinshi akina kuri ku 10 ni umusore byorohera ko bagenzi bamubona ariko bikanamworohera kwitari mu buryo buvamo igitego ari naho ayo ma assist menshi ava. Muri abantu abakinnyi benshi ba nimero 10 muri iki gihe bakinira mu migongo y'abadefenseri bakina begereye abakinnyi bo hagati cyane usanga babamaritse. Ariko we kubera level ya tekinike afite level y'uburyo yumva umupira n'uburyo usobanukirwa ni umusore uzi kwigobotora ibyo iyo pressure abakinnyi baba bamushyizeho. Ni nayo mpamvu n'ubundi muri sezo ebyiri zitambutse akora imibare nk'iyo ngiyo atanga ama assist avamo ibitego. Ikindi kintu cy'ingenzi kuri uyu musore ni umusore ukunda noneho kwirukankana umupira. Nibura mu basore bakoze metero 5 bajyana umupira imbere umwaka ushize muri Bundesliga yabikoze ni wa 4 wabikoze inshuro nyinshi. Yakoze icyo bita ball carries cyangwa se kujyana umupira imbere akawirukankana birenze metero 5 inshuro 549. N'abantu bakunda kumurira mu ikipe y'igihugu y'Ubudage akunda gufata umupira nyina kiyangaje akawukura muri espace imwe akawujyana mu yindi kubera ko babona wenda build up itarimo ikunda kubera ko wenda babona ekipe ya defense cyane akiyangaje akirukankana baro
noneho ikintu kikwereka yuko afite stamina iyo akoze ziriya progressive iyo yirukanganya umupira kuri akenshi ahita ari mu buryo buvamo igitego cyangwa se agahita atanga assist. Yakuyemo assist 5 zonyine, ariko uwatanze nyinshi akoze kujyana umupira imbere birenze metero 5 ni umusore witwa Mohamed Amura, we yatanze assist 6. Urumva ni umusore ufite stamina, ni umusore wiyangaje mu kujyana umupira imbere kandi akabikora ku rwego rwiza. Noneho nka nimero 10 uri moderne, umwaka ushize niyo mukinnyi mu gihugu cy'Ubudage wagerageje gucenga inshuro nyinshi dribble. Yakoze dribble 165, dribble zigera kuri 82 zicamo ziramukundira. Bisobanuye ngo ni umusore revu ya technique atitaye ko ari mu ahekeranye n'abadefenseur, ahekeranye n'abamediateri, akenshi abasha kubigobotora akaba yatsinda igitego cyangwa se akaba yatanga umupira uva mu gitego. Ni umusore w'uruti ruto ariko w'amashoti aremereye. Umwaka ushize muri Bundesliga yagerageje amashoti 78, 39 muri yo ari cadre agana ku izamu hitinga target, umuzamu ari kuramo cyangwa se rijyamo cyangwa ari kubita poto. Nibura 50% y'ama equipe atera y'amashoti atera na amashoti agenda apima mu izamu direct. Abantu benshi bajya babona abakinnyi muri iki gihe, sinzi niba ari stamina niba ari level ya teki, sinzi, ariko umupira barawukubita inyuma ya box ukabona benshi barimo barayamurura. Ariko we ni umusore amashoti y'aba ari cadre sitaye ku ruti rwa afite rutoya, ni ikintu yakujije kubera yuko ngo ni story ye gatoya. Kera ngavuka mu muryango w'abana bagera ku 8. So ngo rero bajyaga bakirana bari mu cyumba gito cyabo bararagamo, ngo bagakirana bigasaba ko ubu ufite imbaraga nyinshi, urumva niba muri 8 mwese mujya kungana muri gukirana, saba ko ufite imbaraga zo kwigobotora bagenzi bawe. So ngo byamutumye byamwubatsemo ikintu cyo kumva ko agomba kuba ari hard cyangwa se agomba kuba afite akomeye mu kibuga ku buryo n'umukoraho yumva ko afasha umuntu ukomeye ari urutare. Byaragiye nyine bimukuza mu mutwe, yari we muto y'abandi bose, abandi bose bamuruta, ariko akajya muri izo ngamba akemera guhangana nabo. So ibyo nabyo byatumye bimuzamura mu mutwe mu buryo buri mental, niko wabisobanura. Avuga yuko kuba nyine yarashoboraga gukirana na bakuru be bituma no mu equipe atari ikintu kizamukanga. So ni umusore umuhanga cyane muri Liverpool. Umutoza arateganya kumushyira ku 10, aranateganya kuba yamukinisha kuri 11 bimukundiye, mu gihe wenda option zabaye nyinshi cyangwa se mu gihe byabaye ngombwa, kuko umusore system yakinnye kuko umusore muri equipe y'igihugu y'Ubudage abantu benshi bakunda kubibona nko muri Euro ubushize yakinaga imbere ku ruhande rw'iburyo ariko akinira muri mediane. Xabi Alonso muri Bayer Leverkusen yamukinishaga imbere ku ruhande rw'ibumoso ariko asa nk'ukina icuma adaheza uruhande cyane, kuko muri Bayer Leverkusen impande abantu bafunguraga impande bari aba wing back, yari Grimaldo na Frimpong. Urumva we yakiniraga icuma ariko yegereye box n'urubuga rw'amahina, akarekera imirongo ari wide babaga bayakavanye. So urumva n'ubundi abakina nka nimero 10. So magambo make Liverpool ibonye umukinnyi mwiza w'ibitego w'ama-assist ushobora kuzagorwa wenda na pace ya Premier League mu minsi ye ya mbere, cyangwa se imbaraga ni Premier League isaba ndetse n'umuvuduko, ariko ni umusore kuri tekinike ya baro n'uburyo abasesenguzi benshi mu gihugu cy'Ubudage nabonye bamuretinga bavuga yuko Premier League ishobora kuzamugora wenda mu ntangiriro agakenera igihe cyo kumenyera, ariko namara kumenyera abantu benshi baravuga yuko bashobora kuzabona umukinnyi umeze nka David Silva muri shampiyona ya Premier League cyangwa nka ya style ya Bakutinyo, kuko urebye n'imikinire ya Arne Slot ni je direct vanze na possession. We ntago ari yaje direct nk'iya Klopp, yandi yari direct nyine yihuta cyane. Urebye we nyine ari ukuna vangamo n'akantu ka possession, amapase menshi, kandi ibyo bintu Florian Wirtz ni umukinnyi mwiza muri byo. Ikindi yije direct mu gihe habayeho ama counter attack, ni umukinnyi wihutisha baro cyane ku buryo byazajya byoroheza gukina nawe na gukinana na ba Luis Diaz, gukinana na basara mu gihe Sara yaba yacomotse wa mukinnyi tumukinisha byihuse. Luis Diaz yagiye kuko bose naba winga bihuse. Ikindi kandi ngo bashobora no kuzazana umwataka
umwataka wari kuri radar z'ikipe umwataka we nawe agomba kuza. ubu urumva rero ni umukinnyi kandi uzi gukinisha abataka neza, ko urebye kuntu yajyaga akinana na bariya bataka ba Patrick Schick, kuntu yabakinishaga ba Boniface, kuntu yabakinishaga. ni umukinnyi rero ubizi, yaba ari gukinisha abataka ba nimero 9, yaba ari gukinisha abawinga. ni ibintu byose Florian Wirtz afite, bizaba byiza cyane kwiyadapta muri ikipe ya Liverpool. hari akantu k'ingenzi cyane ukomojeho muri Premier League. muri iki gihe Premier League ikenera abakinnyi batari abanebwe babakozi. ubona ko rwose muri iki gihe ekipe ifite abakinnyi badapressinga, baranengwa cyane, banenga uburyo bapressinga. uyu musore we ni umusore uriya mwanya we wa nimero 10, uretse no kuwukina neza, si umusore wishimira kubona ekipe bahuye nayo irimo ihakinira muri ziriya zone ze, ariyangaja. muri sezo ebyiri zitambutse za Bundesliga, muri final third, tuvuga final third ubwo turavuga n'ubundi ziriya zone za nimero 10 nyuma gato y'urubuga rw'amahina, niho ba nimero 10 bakorera operasiyo zabo. hariya hantu yahatsindiye imipira cyangwa se yambuye imipira adversaire igera kuri 71. urumva ni umusore aratravaya, arirukanka, ntashobora gutuma nyine ikipe ihumeka. ni bimwe mu bintu Arne Slot agomba kuzamukoresha. Soboslai afite, ariko Soboslai atigeze ashyiramo imibare. we arapressinga Soboslai, abantu bamubona arirukanka pe, atanga igihaha. ariko akantu kuko Arne Slot yamubwiye ati nkeneye imibare, nimero 10 wanjye agomba kuba atsinda ibitego, agomba kuba atanga ama assist. wajya ku mibare ya Soboslai muri mwaka w'imikino ukabona nyine iri below par, iri hasi cyane y'umutoza ashaka. ari nayo mpamvu n'ubundi yemeye gushora miliyoni, yamuzaniye hundi. hari ikintu cyoroheye Liverpool cyane kubera ko sezishize bura Liverpool ntabwo yigeze ijya ku isoko cyane, nta mafaranga menshi yakoresheje. urabizi ko ikipe itwaye igikombe, umukinnyi mushya wenyine warimo ni Chelsea bari bavanye mu ikipe ya Juve, kandi nawe ntabwo yabahenze mu by'ukuri. ariko urebye abakinnyi 11 begukanye igikombe, cyangwa se ekipe tipe yakoreshaga nabo Klopp yari yarasize, bano ba Cody Gakpo, ba Luis Diaz, ba Salah bari bahari, ba Diogo Jota, ba Gravenberch. ahubwo icyo yakoze umutoza Arne Slot agasa n'ubavugurura, ahubwo noneho bakajya muri systeme ze bakabikina neza. niyo mpamvu rero Liverpool byayoroheye gufata miliyoni 100 z'amapound ikazijyana ku isoko, kubera ko nyine urumva isa naho yizigamye, cyangwa se yizigamiye amafaranga igomba kuza adepansa. hanyuma abaye umukinnyi, ngo navuga Wirtz, abaye umukinnyi wa 5 uguzwe muri miliyoni 100 z'amapound mu gihugu cy'Ubwongereza, nyuma ya Caicedo wavuye muri Brighton ajya muri Chelsea, ya Enzo Fernandez wavuye muri Benfica ajya muri Chelsea nawe, hanyuma kandi nyuma ya Jack Grealish bavanaga mu ikipe Aston Villa ajya muri Man City, ndetse na Declan Rice wavuye muri West Ham ajya muri Arsenal. n'abakinnyi 5 byibura baguzwe muri miliyoni 100, ariko we ni wa mbere kubera zino Adzone bigera mu 116. urumvikana ko rumwe mu bakinnyi bahenze cyane muri ikibazo. ahubwo umuntu yakwibaza sinunyunguyu gusa, kuko nabonye Liverpool yasinyishe na ba Frimpong, Milos Kerkez, inshuti ye magara cyane. abakinnyi babiri bakinanaga muri Bayern Leverkusen baziranye, mugani banakundana cyane, bagiye hamwe. ejo bundi bari ku mazi kabisa. buriya ngo Florian Wirtz babone ko yamaze no gusinya. Florian Wirtz ngakigera mu ikipe ya Leverkusen atarabona permis, ngo yu Frimpong ne wamutwaraga akamuzana mu myitozo akamutembereza. Frimpong buriya ngo ni nawe wamufashije kwiyadapta mu ikipe ya Leverkusen. Frimpong ni inshuti ye cyane, yanavuze yuko yishimiye ko bagiye kongera kubonana. bombi bahuje karite y'imibare, ikintu bita imibare abantu bakiteho cyane. ushobora kuzabona Liverpool yataka cyane, imibare bakoze bombi muri Bayern Leverkusen, kuko nabonye muri zino seze 2 n'igice za Alonso amaze muri equipe ya Bayern Leverkusen. umukinnyi wagize uruhare rw'ibitego byinshi yari Florian Wirtz, uwa kabiri yari uyu musore Jeremy Frimpong. kuri list iriho na Grimaldo aho ngaho. umva nubwo Frimpong ari umudefenseri, ni umusore nawe ure mu buryo n'ibitego byinshi cyane abashaka gutsinda. abantu barimo baribaza ngo ahubwo uruhande rwe na Mohamed Salah ruzaba rukina gute, ko ruzaba rwataka cyane, ko Mohamed Salah atanakunda gufasha umudefenseri umuri inyuma mu bijyanye no kugarira. ariko Arne Slot we abantu bamuzi no muri Feyenoord ni umutoza nyine ukunda ekipe yataka 100%. ubundi we akubwira yuko ekipe ye iyo yishimira kubona score cyangwa se intsinzi yagutsinze ibitego 3-1 cyangwa se 4-2, we yishimira kubona ekipe yataka. niyo mpamvu abakinnyi be benshi abasaba imibare. ntago rest defense yakunda, ntago ari ikintu donc no n'abahorandi hafi ya bose abatoza benshi burya b'abahorandi bakunda kwataka. niyo mpamvu arimo yubaka ikipe yataka cyane. sinzi niba utarimo unatekereza kuri transfer neza twe tugiye kugarukaho yindi ya Kerkez.
Milos Kerkez nawe n'undi musore Liverpool yamaze kumvikana n'ikipe ya FC Bournemouth kumusinyisha kuri miliyoni 40. Abantu babonye Milos Kerkez umwaka ushize muri ekipe ya FC Bournemouth babonye copy paste y'umukinnyi usa nka Andrew Robertson. Abantu bazi Robertson muri Hull City, abantu bazi Robertson muri sezo ze za mbere muri ekipe ya Liverpool, akiri kuri rwa rwego rwa Robertson. Wa mukinnyi watakana imbaraga nyinshi, udefandana imbaraga nyinshi, ufite umupira ku kirenge, ure mu buryo udefanda neza, wataka neza, gushyiramo Milos Kerkez, ufite na Frimpong ku rundi ruhande, na Florian Wirtz yajemo, ushobora no gushyiramo mwataka Arne Slot arimo arubaka ekipe abasimboje neza impande ze neza. Ubwo ndavuga Robertson ndetse na Trent. Urabizi ko ubundi systeme bakinaga ni ya systeme isaba kuba ufite aba halfback bawe ariko bakina basatira cyane. Liverpool bageze ahantu ishobora kumara byibura nk'iminota 2 kwizamu ryawe, santere imwe iva kwa Robertson n'inenge ugasanga yayitabye neza cyane Trent akayigarura bro, ugasanga nigarutse hagati, sanze abakinnyi hagati nabo bakurikuramo amashoti, uvuga ngo ni systeme bakina. Basimbuje Trent bamusimbuza Jeremy Frimpong, ubundi vuye muri systeme ya defenseur batatu agakina wing ari umwe, bano ba wing back. Ibyo yakinaga cyane muri Leverkusen, bivuze ngo afite mentality yo gukina yataka cyane. Hanyuma na Milos Kerkez nawe muri Bournemouth urabona ko yakoze imibare myiza ku ma assist yakoze ndetse n'uburyo yagiye nyina satira adversaire. Baravuga ko Liverpool mwaka uburyo izaba yubakitse, ubwo n'ubundi impande zo bamaze kuzisimbuza mwizamu nk'ibisanzwe ni muzama usanzwe bashyizemo Mamardashvili ko barekuye ko Aminkerha ajya muri Brentford. Mamardashvili n'undi yaraje ariko bazahatanira umwanya, ariko ndatekereza ko Arsenal azaguma ari uwa mbere. Ubwo muri axe yabo n'ubundi bisanzwe ni Virgil ndetse na Konate impande bashobora kongeramo na n'uyu mu defenseur w'ikipe ya Crystal Palace Maguire. Nabonye ibiganiro bishobora kuba byatangiye, ariko urebye imibare arayikeneye cyane kuko hari igihe kizagera akaburasara kuva ku itariki ya 21 z'ukwa 12 kugeza ku ya 18 hazaba harimo AFCON. Kandi ubwo Sara iyo dukora prediction wenda tubara ko Misiri hafa zaviramo ni kimwe cya kane gutyo, kimwe cya kane na final uje muri kani aba ari ukwezi, ariko afite ibindi bisubizo. Afite nka Luis Diaz, aracyafite Coutinho, afite ba Diogo Jota bashaka kuba bahakina, anafite umupeti nka Harvey Elliott n'umukinnyi hagati, ariko burya nawe ashaka gukina hara kwa Sara neza. Urumva ko afite amahitamo meza, rero yongeyemo Florian Wirtz igiye gukora indi mibare. Liverpool n'ubundi rashaka umwaka utaha yakora back to back. Iyo ni Liverpool rero. Reka tujye i London. Arsenal yo twabonye kumvikana na Martin Zubimendi byararangiye, ariko ibintu abafana ba Arsenal batishimiye, bavuga yuko Thomas Partey atagomba gusohoka muri Arsenal, ariko ng'ibiganiro bisa n'ibyanze noneho burundu kumvikana. Kuri Thomas Partey ibiganiro arimo agirana na Arsenal ntago birimo bigenda neza uko abyifuza. Thomas Partey mu minsi yashize yaganiriye n'ikinyamakuru cyo muri Ghana, avuga yuko ahantu azerekeza cyangwa se ikipe azajyamo ntabwo yigeze avuga yuko azaguma muri ekipe ya Arsenal, ariko yanavugaga ko abaye anahagumye. Aravuga ati ikintu cya mbere nzitaho kuruta ibindi byose nk'umugabo w'imyaka 32 ni kontra. Yaravuze ngo nkeneye sekirite. Ijambo sekirite urisesenguye ku mukinnyi w'umupira w'amaguru, nta mutekano yaburiye London, nta mutekano yaburiye mu gihugu cy'Ubwongereza. Sekirite ku mukinnyi w'imyaka 32, assurance y'akazi na amasezerano meza, kuko nibura umukinnyi w'imyaka 32 kontra nziza yanyuma ugiye gusinya ni iyi ngiyi ku myaka 32 ku muntu nka Thomas Partey ukina Premier League ubibasiwe n'imvune nyinshi cyane. So Arsenal rero kuri noshura yaramuganirije, iramubwira ngo baramugumisha ku mafaranga asanzwe ahembwa. Ayo mafaranga niyo mafaranga akiriho kuva yava muri ekipe ya Atletico Madrid. Ashize imyaka ngira ndumva imaze kuba nk'ine ubu ngubu kuva yava muri Atletico Madrid atanzwe miliyoni 50. So aravuga ati rero nkeneye ko bampereza kontra nziza, kubera iki nshoje amasezerano. Hari ama ekipe yandi najyamo akamereza icyo bita signing on fee, akamereza amafaranga yo kugira ngo nsinye. Ayo mafaranga bayabara nkaho bari buyamugure, bakahita bayamuhereza kuri konte, agashyira no mukono ku masezerano, nabwo bakahita bamwemera n'uwo mushahara. So aravuga ati Arsenal rero
murampereza amafaranga meza mu nyongere n'amafaranga kugira ngo ngume hano nishimye. Iyi niyo kontra yanjye ya nyuma nziza nabona muri kariyeri yanjye n'umuryango wanjye, ubundi nkazasoza nkagenda nkamera neza. Arsenal nayo ikavuga ati rero ku byo utanga ku myaka 32 yawe turimo dushyiramo ba Martin Zubimendi ntago twakurengereza amafaranga wafataga ku mushahara. Parte rero niyo mpamvu byatangiye kuvuga yuko kumvikana byatangiye kugorana. Ari nayo mpamvu ibiganiro umu agent we hari n'amakuru avuga yuko yifuza kuba yagorana ariko mu gihe runaka azashyira umukono ku masezerano. Ariko uko batinda ko Arsenal nayo iratekereza Martin Zubimendi, ariko hari n'abandi bakinnyi ku isoko bamwe na bamwe bakina hagati mu kibuga tugenda tubona baba linked muri equipe ya Arsenal. Ariko ijyari n'iki ngiki Ruvuyanga, Arsenal ikoze ikosa ntiyongere amasezerano Thomas Partey cyangwa se ntibumvikane. Iri ni ikosa mbona baba bagiye nabona ko batigiye kugusohora Granit Xhaka muri 2023. Ntago baba barabyigiyeho kuba baramusohoye akajya muri Bayer Leverkusen akayifasha gutwara igikombe cya shampiyona. Granit Xhaka kumusimbuza izisaha bakaba bamaze gushoraho miliyoni zirenga 150 bashaka umusimbura wamusimbura kuri rwa ruhande rw'ibumoso rwo muri mediane, kuko uwitwa Kai Havertz aje kumusimbura kuri miliyoni zikaba 60. Ntago byakunze, ubu ni umwataka. Mikel Merino yaje ari umuntu ugomba kumusimbura muri mediane, miliyoni hafi 28. Ubu nawe arashaka umwanya mu bataka. Na Declan Rice muri iki gihe ni uri mukina hari ahantu Xhaka bisa nkaho yakinaga ari kumwe na Thomas Partey. Ubwo nawe ni miliyoni 105 zirenga. Nuvuga Arsenal imaze gushora hafi miliyoni, ahubwo nazigabanyije hafi zirenga 180 ishaka the right profile wabahereza ibyo Xhaka cyangwa se Granit yabahaye muri sezo ya nyuma. Kurekura Thomas Partey rero wararekuye Jorginho Frelo, nukuvuga waba usigaranye umukasero umwe wizera ko washyira kuri 6. Bisobanuye ngo na Martin Zubimendi aba yatagize igihe runaka cyo kwita fatirana shampiyona none ngahita amenyera adafite umuntu umumenyereza. Birashyira Artetaho ikindi gitutu cyo kuba tarumvikanye na Thomas Partey ngo bamuhereze amasezerano. Niyo mpamvu mbona ko kuri Partey babaye bamurekuye byaba ari ikosa rikomeye, kuko nta wundi mukaseri mbona uri kuri kariba nkiye wahita ubona ku mafaranga make. Biranashoboka yuko ayo wamugura wayahereza Thomas Partey akongera amasezerano akamenyereza Zubimendi umwana w'imyaka 26 nibura akamuhereza sezo nk'ebyiri, wenda ukazaba ugerageza ibindi umwaka utaha. Ariko izi saha niba yaraje gusimbura Jorginho ukahita urekura Thomas Partey, uraza kwita ukenera n'undi usimbura Thomas Partey. Mu yandi magambo Arsenal yabikoze ikosa, yaba itarigiye ku makosa yakoze iba itumvikanye na Thomas Partey kandi ariwe wayifashaga nibura nibi byiza yabonaga byo gufata umwanya wa kabiri. Tukaba twavuga ngo Arsenal irabura umwataka ikahita ikuramo Thomas Partey, Zubimendi aje nahita afatirana nahita amenyera. Bizarangira n'ubundi tuvuze none Arsenal irimo irabura ibibazo byinshi bijyanye n'ubunararibonye buke, bijyanye na transfer bakoze navuga zitari mu ubwenge. Bakaba bagura umukinnyi bakareka umukinnyi mwiza bari bafite ntibamuhereza amafaranga yifuza, ahubwo within the season ukazasanga bakoze nka panic buy mu kwezi kwa mbere bashyizemo ikosa bakoze byazatuma hari ubwo Arteta akenera kuza gukinisha Declan Rice nka nimero 6, kuko ntabwo barikura abakaseri bawe babiri Jorginho yagiye muri Flamengo ndetse na Partey uhita uvuga ugiye kugendera no ku mukaseri mushya muri shampiyona y'Abongereza nka Zubimendi. Umukinnyi mwiza ufite karite zose za nimero 6, ariko ako kantu kuba ataramenyera Premier League byanze bikunze hari imikino imwe n'imwe wajya ukenera kuza gusubiza inyuma Declan Rice. Kandi bimwe mu bintu byagoye Arsenal cyane nko muri UEFA Champions League bakina ikipe ya PSG nabibonye gusubiza inyuma Declan kuri 6 aba hakina neza, ariko hahita habura noneho umuntu uza gukina neza muri box to box ya kwa kunda za muri mipira igeza kuri ba Odegaard ndetse na Babukayo Saka ngo bakinane, kandi akanaba preza cyane muri box zarebe uburyo Declan aba hagaze kuri box igihe wenda hari imipira igiye kuva mu mande agataninjiramo igihe bagiye kuyishyira muri box kugira ngo bakrese inombre muri box. Iyo musubije inyuma rero nuvuga ngo hari icyuho ubusize muri mediane. Yego, byaba byiza rero Thomas Partey ahagumye, kubera ko ubundi igitekerezo cyo kuzana Zubimendi cyakaba ari kuvuga ngo igihe tudafite Partey muri uyu mwaka wa mbere wa Zubimendi azajya akina. Ariko noneho igihe dufite Partey ahara ameze neza afite form, Zubimendi wajyamo ya minota yo kwinjira muri mediane
bashobora no gukina baringaniye wenda igihe wavanyemo Odegaard igihe mwabonye igitego mushaka wenda nko gukora amablock cyangwa se ukamuha indi mikino haba hari imikino ya za FA Cup za Carabao Cup ntabwo wabura uburyo ugenda umwintroduiza mu ikipe noneho nyuma cyane ko Partey wenda agenda nazamura imyaka ukazazanamo Zubimendi noneho yamaze kumenyera ariko utari kuye Partey n'abafana mu gihugu cy'Ubwongereza nabonye batagije campaign no kuvuga ngo Partey ahagume ko baramubonye igihe adahari urebye Arteta ntabwo yigeze aha agaciro Partey yakwiriye kuko no kumuzanira hano ba Declan Rice bazaga n'ubundi baje gusimbura Partey kumuzaniraho bikarangira n'ubundi akiniye kumuzanira Zubimendi n'ubundi ni ugusimbuza Partey ntabwo ikipe yamena miliyoni 60 ku mukinnyi uze kwicara hari Partey umaze kugeza imyaka 32 wongeraho n'akantu kuko bari n'umunyafurika nta gaciro nyine ubona bamuhaye ariko ereri ya mbere agiye gukora uyu Arteta n'ubundi kuzana Zubimendi hari ukuntu ubona hari imikinire ahuza n'uyu Declan Rice ku bintu bijyanye no gutravaya mu kibuga kugenda cyane niba ari ikintu cya mbere Partey afite ni ikintu bita positional intelligence kumenya ahantu ahagarara nubwo Partey atakora muvoma nyinshi ariko kumenya ahantu ahagarara imbere y'abadefanseri gufasha defense hari n'ikindi kintu Zubimendi adafite ku kintu kijyanye na aerial duels imidueli zo mu kirere Zubimendi ni umukinnyi utari muremure cyane ikindi ni physical duel ku physique nyine umubiri ku mubiri ubona ko nyine Zubimendi ntago ari umusore cyane kandi bimwe mu bintu babikenewe muri Premier League reba bakinnye n'amakipe arimo za Newcastle za Brentford wahuye na ba Tonali wahuye na ba Isaac abakinnyi barebare abakinnyi b'imbaraga biri mu bintu bibiri bazakumbura ku muntu witwa Thomas Partey rero aramusa ko zirikosa akagumana Zubimendi na Declan Rice gusa ikipe ya Arsenal muri mediane yayo yaba yoroshye cyane murakoze cyane tuvuga rero tuyisozo tuvuga no kumwataka bikomeje kugorana kuri Gyökeres Victor Gyökeres ndetse na Sesco n'indi uzinjira muri Arsenal noneho ubu ngubu bigeze hehe ko Gyökeres kwa Mani usanga yiteye ishoti ko nta yindi kipe iri muri kuruse yo gusinyisha abakinnyi Arsenal kugeza ubu ngubu ihagaze hehe muri zo transfer Arsenal hari n'ubundi Benjamin Sesko na n'uyu musore ugarutseho Victor Gyökeres n'abasore babiri bombi ifite kuri liste inatekerezaho amakuru atangiye kugorana ku basore bamwe na bamwe ni ibyo Sesko asaba mu masezerano ibyo asaba mu masezerano ye Arsenal ntabwo irimo ibikunda kandi ikindi ekipe ya Bayer Leverkusen irimo iraca amafaranga menshi not Leverkusen Leipzig irimo iraca amafaranga menshi miliyoni zikabakaba muri 80 kuzamura umuntu witwa Gyökeres we abamuhagarariye na kampu ye abamuri hafi bo ubwabo amakuru avuga yuko batangiye no gukomanga muri ekipe ya Arsenal bo batangiye gutera intambwe kwiterera intambwe bavuga ati uyu mukinnyi wacu ntago ari umukinnyi mwakenera bari kubyisabira yego we rutayizamu Andrea Berta niwe wamushakaga Mikel Arteta we avuga yuko akeneye Benjamin Sesko ariko uyu mu agent wa Sesko attitude arimo agaragaza muri ibi bintu bya Benjamin Sesko bishobora kuza gutuma mu minsi iri imbere Gyökeres ari we uhabwa amahirwe yo kuza muri ekipe ya Arsenal amakuru akavuga yuko Gyökeres ashaka no kuganira na ekipe kuko bari barumvikanye ko bazamurekura kuri miliyoni zitarenze ndumva zari 65 ejo bundi president w'ekipe ya Sporting avuga yuko ngibyo batigeze babyumvikana ngo bagomba kwishyura miliyoni 100 arizo zamukura aho ngaho ariko barifuza kugana n'ikipe ya Sporting kugira ngo basubire kuri icyo giciro kuko iyi sezo ajya kwibaha iyi yanyuma kinnye muri Sporting bari baragiranye icyo bita gentleman agreement cyangwa se kumvikana ariko bya kigabo reka byite gutyo bya kigabo byo mu magambo gusa ariko nk'abantu b'abagabo ngati twumvikane iyi sezo ngiye kwiguhereza ariko nanone barandasa mubwira ko we ayo masezerano yagiranye na Hugo Viana wari directeur sportif wagiye muri Man City we noneho Varandas aramubwira ati ibyo ngibyo ntago twigeze tubivugana buriya ngo n'umu agent we ngo rukuno ngo bashaka kubatera ubwoba ngibiki nyine abashyiraho pressure cyane umu agent we nyine nibyo yababwiraga ati ariko twarumvikanye ko umukinnyi muzamurekura kuri aya mafaranga atarenze miliyoni 65 musubiye kuri miliyoni 100 gute ariko ako kantu ko kariki cyane urumva Hugo Viana ari sporting director w'ikipe
ya Sporting niwe wanegosiyaga ibi byose akaganira n'abakinnyi none kuri ubu ngubu bari muri Man City. Urumva rero niba hatarabaye iyo continuity ku byo bari barumvikanye nk'abantu b'abagabo bishobora kuzagorana, ariko kuri Gyökeres ni rutayizamu ubwe niba yatangiye kwereka Arteta ko Arteta buriya akunda abo bakinnyi akenshi bamwereka yuko bifuza kuza muri ekipe ye, bafite commitment yo kuza muri ekipe ye. Icyo kintu gishobora kuba ingenzi cyane kuruta Sesko nabonye agent we watangiye no kuvuga ngo mu masezerano nasinya muri ekipe ya Arsenal ngo harajyamo release clause, ngo harajyamo igiciro kindekura. Ibyo bintu mu gihugu cy'Ubwongereza ni ibintu bahereza agaciro gake cyane badashobora no kubaha, rimwe na rimwe byagorana. Amakuru mu gihugu cy'Ubudage yakomeza avuga yuko ngo Sesko bari mu biganiro biravanze cyane, Arsenal imiraganira ituje n'ekipe ya Leipzig, ariko iyo ndebye aho bigana mbona mu minsi iri imbere Arsenal nta gihindutse. Berta yamaze kubwira Arteta ko iyi kipe ifite abajene benshi bari mu myaka nk'iya Sesko, ko Sesko ari mu myaka 20 ngira ngo ni 23 aho ngaho 22 aravuga, yarambwiye ati muri Atletico Madrid kuntu twabigenzaga iyo twabaga tugeze projet igeze ahantu nk'aha ngaha iyi yawe nsanze uyigejeje, twashyiragamo umukinnyi ushobora kwita dufasha iyo projet kwita itera intambwe nini cyane, kuko iyo ntambwe wamaze kuyitera dufite abakinnyi benshi bakiri bato. Nese uko dukomeza gushyiramo ekipe yacu abakinnyi bakiri bato, turaza kuba turimo twubakira kuwuhe musingi ku bakinnyi tugomba kuganiriza kugira ngo bongere amasezerano mu gihe kiri imbere. Ubwo ndavuga abakinnyi banini barimo ba William Saliba. Ese aba bakinnyi nibamara kubona yuko tutari seriye ku isoko, ntago bazatugora kongera amasezerano mu gihe kiri imbere, bakazadusezera nk'uko ba Robin van Persie badusezeye, nk'uko ba Thierry Henry bagiye, nk'uko ba Patrick Vieira bagiye, bose bavuga yuko bagiye gushaka ibikombe. Ese nushyiramo Sesko utaratsinda ibitego 20 muri shampiyona muri Bundesliga kuva yahagera, kandi iyi shampiyona imaze kugaragaza yuko nibura ukwiriye kuba ufite umukinnyi umwe mu bataka bashobora gukora imibare y'ibitego 20 kuzamura kugira ngo ugire ijambo ku gikombe cya shampiyona, uyu mukinnyi nitumuzana araza kuba anyuraniye he na Gabriel Jesus dufite aha ngaha na Kai Havertz ko nabo ibyo bitego 10 muri sezo babiguhereza. Arambwira ati Victor Gyökeres umuntu ukora nibura ibitego 50 kuzamura muri sezo, toute competition amaze imyaka irenga 3 abikora muri equipe ya Sporting, uri mu myaka 26 ugana ku myaka 27, amaze kumenya icyo ashoboye, amaze kumenya icyo ashaka, yaza akahita ino projet yacu ayiteresha indi ntambwe nini kuruta uko Sesko yaza byaba bisa nkaho tukirimo twubaka kandi tumaze imyaka irenga 5 twubaka, ahubwo dukeneye kwita dutera intambwe noneho ya nyayo ihatana ku bikombe mu buryo bufatika. Yes, ngayo ngoko rero ndumva za transfer zari zihari zabaye ndetse n'iziri hafi tuzinyuzemo. Iberi mu gikombe cy'isi cy'amaklabu ni niho turi busoroze i Burayi tuza mu Rwanda tubabwira za ndani zo mu ma equipe yanyu mukunda, bibyutse bivugwa n'ibyabaye. Igikombe cy'amaklabu kirero kirakomeje, imikino cyari mu matsinda, amakipe yo muri gihugu cya Brazil akomeje kwitwara neza cyane, amenshi muri yo ndetse cyangwa amakipe mu Amerika y'Amajyepfo ko nabyita akomeje kwitwara neza cyane, ariko noneho no muri Afrika biracyagoranye cyane, ariko nabonye Esperance yarayitsinze. Yego yarayitsinze mu mikino mu by'ukuri myinshi yabaye ku munsi w'ejo, kubera ko nko mu itsinda rya gatatu group C ikipe ya Benfica yari irimo ikina n'ikipe ya Auckland City. Iyi ni ya kipe rwose irimo abakinnyi benshi batabigize umwuga. Iyi ni ikipe imaze gutsindwa ibitego 16 mu mikino 2 kubera ko yatsinzwe n'ikipe ya Bayern ibitego 10. Nimugoroba rero Benfica irimo ba Di Maria na bagenzi be barimo ba Pavlidis baje kwitsinda ibitego 6 byose ku busa. Birashoboka cyane ko izava muri iri rushanwa, ntabwo izahava iri munsi y'ibitego 20 yatsinzwe mu izamu ryayo, kubera ko ni ikipe bigaragara ko iri hasi cyane rwose, n'abantu bavuze ko ntabwo iri kuri level yo gukina imikino y'igikombe cy'isi cy'amaklub, ariko nyine ubwo kubera ko ari yahagarariye umugabane wayo nta bundi buryo Oceania. Habwo undi mukino wari ukomeye cyane ngiye mu mikino maze kureba muri iyi mikino, uyu mukino wa Flamengo muri Brazil ndetse n'ikipe ya Chelsea wari umukino ukomeye cyane. Ikipe ya Chelsea rero yinjiye mu mukino neza kubera ko ku munota wa 13 gusa Pedro Neto umwe mu bakinnyi bari kwifasha cyane yamaze gufungura amazamu ku makosa akomeye cyane, abadefanseri bananiwe kumvikana uburyo bwo gukura umupira. Pedro Neto arawuba papura aragenda adepoza mu izamu yitonze,
ariko n'ubundi wabonaga nubwo Flamengo yari yatsinzwe igitego ariko wareba ukabona iri kurusha cyane Chelsea nko mu gice cya mbere haba kuri possession haba uburyo bwo gukora ibitego ubona ko ari ikipe mu by'ukuri igerageza kubonana neza. Ntabwo rero byatinze kubera ko bavuye kuruhuka ku minota 32 wo bita Pinto yaje kwishyura ikipe ya Flamengo. Hanyuma kandi nyuma y'iminota 3 yonyine Danilo wahoze mu ikipe ya Juventus aza gutsinda igitego cya kabiri n'ubundi kuri pass ya Pinto urose igitego cya mbere, ariko byaje kuba bibi ubwo Nicolas Jackson yinjiraga mu kibuga asimbuye uwo bita Liam Delap. Jackson yaraje kugira ngo arebe ko yabafasha kwishyura igitego cya kabiri batsinzwe bakabona n'icya gatatu, ariko si byo yakoze ahubwo yaje gukora ikosa rikomeye cyane akandagira uyu musore bahita bamuhereza ikarita y'umutuku, bivuze ngo yamaze iminota 4 yonyine mu kibuga kubera ko yinjiye mu kibuga ku minota 34 38 ahabwa ikarita y'umutuku. Chelsea ikina ari abakinnyi 10 bonyine byanatumye ku minota 43 bayiterekamo igitego cya gatatu cyatsinwe no bita Yan. Uyu mugabo nabonye bamutemeye hitaka nka Mike Obimike vuga ati uyu binakira ni ibiki ati ibi bintu ntago bikoze bwa mbere si ubwa kabiri ati afite ikibazo. Nicolas Jackson ibintu byo kubona amakarita y'umutuku bimaze kuba na match ya Premier League yaherukaga yabonyemo rouge ya match ya Newcastle muri no mwaka w'imikino abonye amakarita 4 atukura ariyo yabonye kuri Newcastle bigarutseho. Iyo match ya Newcastle noneho yayibonye habura imikino 3 ya shampiyona ya nyuma yose ahita isiba, kandi iyo mikino Chelsea yari ikeneyemo kubonamo qualification ya Champions League barahatana birangira bayibonye, ariko bari bunamo critique cyane yo Chelsea taza kuyibona yarabonye iyo karita y'umutuku nayo yari karita ubona nyine itari ngombwa mu by'ukuri ahantu hatari ahangombwa. Ni karita y'umutuku yabonye abantu bibuka match ya ndumva yes ni karita enye z'umutuku. Izo karita enye z'umutuku namubwira ati rero Jackson uzakura ryari, ni sezo ya kabiri ukinnye muri Chelsea ugiye kwinjira muri sezo ya gatatu uzakura ryari. Nabonye n'umutoza yamurakariye kuko nko muri 2025 muri Premier League yabonye yatsinze igitego kimwe gusa 2025 ngo ni kuva mu kwezi kwa mbere abona ikarita imwe itukura. Toza yavuze ngo nawe akeneye kwiganiriza we ubwe agatekereza kuri kariyeri ye muri Chelsea. Niba umutoza nawe yatangiye kumukritika nubwo yagiye kuri Instagram ye agasaba imbabazi, ariko Nicolas Jackson ntago arimo yifasha muri ibi bihe bitari byiza bya critique nyinshi afite muri Chelsea. Hari ikintu yavuze nyine nabonye atari cyo ahantu yavuze yasabye imbabazi yinavuga za sori nyinshi ariko aravuga ngo it was not intentional. Ntago yashakaga iyi karita y'umutuku uyu mugabo simubere mu mutima niba atabishakaga yasimbutse ajya mu birere aramanuka kandagira uyu mukinnyi wa Flamengo amukandagisha Cheville byasaga naho yarakaje cyangwa se ababajwe n'ukuntu baro bayimutwaye ko natakaje ariko n'uzana simukira mukandagira naho Bimikeri ibyo navugaga wagira ngo nawe yari yabetinze yifuza katayibona kuko Obimikeri yavuze ngo unbelievable ngo stupid mistake I don't know what's going on through his head. Bundi ubwa mbere yigeze kumukritika ngo your team needs you and you do that. Kipira gukeneye ugakora ibyo ngibyo. He did it at Newcastle, yabikoze kuri match ya Newcastle, now again n'ubu yabikoze. I don't care what the frustration is. Sinitaye kubyo Bimikeri byamabaje cyane yabyegereje umutima. No muri jande wa Chelsea benshi batangiye kuvuga yuko mugani ngo ashobora kubona ari amakete na ya betting. Chelsea nubwo yatakaje no match ya Flamengo n'umutoza Enzo Maresca bongeye kumugarukaho. Bavuze ati ese ibi bintu byo gukinisha Reece James hagati muri mediane umwaka ushize warabinengewe cyane, n'umwaka utaha w'imikino urimo uratwereka yuko mu myiteguro uzabikomerezaho kuko abantu babonye Maro Gusto kuri kabiri kukurera kuri gatatu nk'ibisanzwe, abantu babona James hagati muri mediane na Moises Caicedo. Baravuga ati ni gute ufite abamediateri bahagije kuri bench, ufite Romeo Lavia waje kwinjira amasimbuye, ufite uyu mwana ukina muri Strasbourg wagize season nziza bamwita
Andre Santos ufite umubare mwinshi wa mediateri ni gute ugikinisha Reece James hagati muri mediane yanagize n'umukino utari mwiza mu by'ukuri abahengetse umwanya we pe wabonaga ko mediane equipe ya Chelsea yarushwaga ibintu byose na mediane equipe ya Flamengo kandi ikintu gituma babarushana uvanga bakoze ikosa rindi ryo guhengeka ryo kohereza Kole Pama ku ruhande no banga yise Pama ku ruhande kumuvana hagati no banga ubuvuze ngo ikipe ntabwo iza gukina kuko Kole Pama ubona ari gukinisha ikipe ya Chelsea kubera amaperi ya barakora uburyo asirikiriza umupira muri mediane uburyo mu by'ukuri afasha abagenzi be kubahagaze neza bakayizamukana bakayimuha uravuga Enzo Fernandez ndetse na Caicedo ariko iyo bamushyize ku ruhande no banga abagomba kurebana n'ibijyanye no gukina ira wing y'iburyo agomba kugaruka kaza gufasha nimero 2 bisa naho rero ikipe cyane cyane ubicine muri mediane hanyuma ko yako nta playmaker bafite ko Enzo Fernandez ntabwo ari playmaker Caicedo ni nimero 3 tipiki none wazanyamo umudefense nawe uri gukina kuri 6 bivuze ngo nta playmaker uburimo bituma nyiri ikipe kuza gukina bigorana ikintu bita uburinganire muri mediane ntabwo kiba kirimo gikunda niyo mpamvu nyiri equipe ya Chelsea ubona y'abakinnyi bafite agaciro ka miliyoni 859 z'amapaundi batsinzwe n'ikipe ifite abakinnyi bafite agaciro ka miliyoni 189 z'amapaundi ama equipe yo muri Brazil sinzi ndabona ama equipe menshi y'Iburayi menya atarayasobanukirwa urwego ariho ariko na ma equipe yazamuye urwego ku rwego rudasanzwe ko shampiyona yabo yagiye izamo abakinnyi benshi bavuye hirya no hino b'abanyaburayi urugero ba Memphis Depay bakinayo na ba Neymar basubiyeyo na ba Lucas Moura niho bakina na ba Philippe Coutinho na ba Thiago Silva na ba David Luiz na ba Depay niho abastari bose basangaho bagiyeyo hari uburyo rero shampiyona yabo yatangiye kuba fiziko cyane ama equipe menshi rero arimo arabyibeshyaho niyo mpamvu ama equipe muri Brazil kugeza isaha ntago aratakaza match muri iki gikombe cy'isi cy'amaklub kandi bafitemo amakipe menshi amaze yego bafitemo amakipe bafitemo Flamengo bafitemo Fluminense bafitemo ikipe ya Botafogo Palmeiras ndetse na Botafogo ya PSG nubwo bamaze gukina match 7 batsinze match 5 banganya match 2 kandi n'ama equipe navuga y'Iburayi amaze gutsindwa yaba equipe ya Paris Saint-Germain yatsinzwe n'ikipe ya Botafogo equipe ya Chelsea yarayitsinzwe na Flamengo aya ma equipe muri CONMEBOL muri rusange amaze gukina match 10 ubwo CONMEBOL ni muri Amerika y'Amajyepfo yose muri boni za Boca zishyireho n'izo muri Brazil zimaze gukina match 10 batsinzwe match imwe gusa Bayern nijoro yatsinze Boca Junior izindi 6 barazitsinze izindi 3 barazinganya nubwo ari ama equipe hariya ama equipe akeneye kuyubaha kuruta ukayubaha muri iki gihe urebye nk'iyi Flamengo yari ifitemo abakinnyi 5 bahamagaye n'ikipe y'igihugu ya La Seleção iri Ancelotti arutse guhamagara bitwa ba Alexandro ba Danilo ba Leo Ortiz ba Gerson ba Wesley n'abakinnyi benshi ikipe yari ikomeye ikongeraho na touche y'abantu none bamenyereye football y'Iburayi uri kumvamo umubare w'abakinnyi bakinnye Iburayi Gerson yakinnye muri Marseille Jorginho avuye muri Arsenal Sandro avuye muri Juve Danilo ugasiyo none n'umutoza Philippe Luiz akinye mu kipe ya Atletico Madrid na Chelsea yaranakinaga n'ikipe rwose yabayemo yarushe cyane umutoza we ubwo rero Chelsea isigaranye umukino wundi izakina kugira ngo irebe ko yazamuka muri iri tsinda kubera ko iri tsinda ubutuvugana riyobowe n'ikipe ya Flamengo n'amanota 6 Chelsea ifite amanota 3 urumva ko basigaje umukino umwe Esperance Sportive de Tunis kubera ko yatsinze ikipe ya Los Angeles ikaba ifite amanota 3 iyi Los Angeles yo nta nota irabona ifite ubusa bw'amanota ubwo byinshi tuzabibona ku mukino wanyuma uzasoza iri itsinda abakoze cyane muri Gorilla Games imikino yose niho barimo kurira amafaranga ariko niba utafite konte muri Gorilla Games ushobokana kanyenyeri 878 kuri telefone ya matushe birakunda wicikora no gutegera ku mikino y'igikombe cy'isi cy'amaklabu n'amasoko arenze binaguheshera amahirwe yo kwegukana ibihembo bya televiziyo za rutura amajez amabonase zo gutega n'ibindi muri promosiyo ya Club World Cup Bonanza ya Gorilla Games hamagara 0788 19 hanyuma Aderari kuri izi match watanga shwadiri muri Gorilla Games izi match zihari uyu munsi abantu bashobora kuba bagiye amafaranga muri Gorilla Games nka Inter irakina na Urawa Reds Diamonds saa 3 Inter iratsindiye ikipe yo mu Buyapani Inter ya Christian Chivu match banza barayinganyije 1-1 ariko kuri inshuro Inter iraza kuziriseriye kurutaho iraza gutsinda nibura ibitego
2-0. Ekipe ya Mamelodi Mamelodi saa Sundowns 12 na Borussia Dortmund. ikipe ya Borussia Dortmund. Mamelodi ni ekipe nziza ifite abasore benshi bakinira ikipe y'igihugu, ariko Borussia Dortmund iraza kubatsinda ibitego 2 kuzamura rwose. Hanyuma River Plate na Monterrey barakina saa 9 z'ijoro. Ego match ikomeye, match irahuza Sergio abanyamegizike Ramos. n'abanyargentine. iyi match River Plate irayitsinda. River Plate. River Plate iratsinda Montreal. Ba Sergio Ramos ntago mbona bakikura imbere ya ba Franco Mastantuano na ba Ander Herrera na ba Edson Cavani na ba Marcos Royo. Abo ni abasore ndi kuvuga bari muri River Plate. So na ba Akunya na ba Akunya wakina kuri gatatu ya Argentine. Gonzalo Montiel nawe ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Argentine. Montreal ariko hano ushatse wanahebuka akagura double chance. Montreal yanganyije na Inter ku munsi kuri match yabo ya mbere ku gitego cya Sergio Ramos cy'umutwe, ariko River Plate nabonye ikomeye cyane. Ubwo match yindi iri saa 6 Fluminense irakina na Ulsan Hyundai. niyo muri Korea y'Epfo. Fluminense iratsinda ibitego 2 nibura. wifatiye iyi River Plate kifatira Fluminense Inter na Dortmund ushatse rwose. wanaterekaho Juve irakina niye Juve izakina ejo na Wydad izakina ejo na Wydad izakina na ejo kandi iri kuri 132 muri Gorilla Games. Kontra ifite muri Gorilla Games. Nawe uri mubi cyane. Hanyuma rero hari promotion nababwiye muri Gorilla Games nuko uko utega kuri imikino kenshi cyane kuri imikino y'igikombe cy'isi niko ugenda wongera amahirwe yo gutsindira ibihembo. Nagiye mbabwira harimo za televiziyo n'amajezi n'ibindi byinshi bitandukanye. Nta kindi kintu bisaba no gutega muri igikombe cy'isi cy'amaklabu, ubundi ugatega kuri buri june ugatega inshuro nyinshi, nawe ukajya mu banyamahirwe, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Hanyuma Bralirwa iramenyesha abanyamigabane bayo ko inama rusange ngarukamwaka ya 15 y'abanyamigabane izaba tariki 25 Kamena 2025 saa 8 z'amanywa. Inama rero izaba hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Abanyamigabane bazakoresha umuyoboro w'ikoranabuhanga bazahabwa mbere y'igihe. Kundi bisobanuro wahamagara BK Capital kuri 0788 14 35 muri BPR Bank baravuga yuko imyaka 50 irashize BPR Bank kugezaho ibyiza gusa. Hamwe na BPR kandi birahendutse bidasanzwe mu gihe ushaka kohereza amafaranga kuri konte yo mu bihugu banki ya KSB ikoreramo. Akandi gashya waruzi ko ushobora kwiguriza agera kuri miliyoni 1 ukanda akanyenyeri 50 urwego ugahitamo mobilone nawe cash zika kugera wahamagara 15 00 ibintu bigira neza cyane. Hanyuma rero mukanya twaza kwakira turajya mu gice cya sports entertainment, turiganire muri rusange. Ariko iberi nuko magingwa yangaya abasirikare bambwiye bati ni gute utaha uri kaporare utavuga imikino yacu Liberation Cup munansengera ahubwo sinsohoka ahangaha njya ahandi hantu. Rwose samahane ku bageshi. Liberation Cup bageze muri kimwe cya 4. Urumva bari muri quarter finals. Hanyuma ejo division ya 4 yatsinze Task Force igitego 1-0. Task Force ubu ngubu yorwa na chairman w'ikipe ya P, abantu ntago bajya babimenya. Task Force Division ikora mu burasirazuba. Iyi Force Division rero yo ikorera mu majyepfo. Hanyuma Military Police itsinda ntasho kuri penalty 2-1. Match yarangiye 1-1. Military ijya muri kimwe cya Military ni hani Kanombe murayizi mu gihe ntasho nyene mu burasirazuba arazakire. Hanyuma RG Republican Guard itsinda division ya 2 ibitego 4-0. Iyi division ya 2 ikorera mu majyaruguru. Hanyuma rero uyu munsi Sad Division irakina na Gako saa 8 hari Ishyorongi. Iyi Sad Division ikorera mu ntara y'Uburengerazuba iyoborwa na Brigade ya General Nkubito.
Nkubito Fande Nkubito niwe uyobora iyi Third Division rero iza kwikora mu mitani ikibwira n'abatanazi rwose barakina ikipe ya Gako ku isaha y'isa 8 Shyorongi rero rwose imikino ya gisirikare twayinyuzemo rwose ndetse n'iyi ngiyi n'iyi match iri bube abantu bashobora kujya hari Shyorongi ubwo ni ku kirenga n'aho aperi yitoreza bakajya kuyireba. Third Division itozwa n'umutoza witwa Twagereyezu Adrien, uyu nguyu n'ubundi asanzwe atoza Junior Etincelle aya mu karere ka Rubavu, urumva ko afite experience. Hanyuma n'ikipe yazamutse ari iya mbere mu itsinda ryayo kubera ko yazamukanye amanota yose, banganyije 2 batsinda 6 bazamukanye amanota 20. Ni ikipe ikomeye cyane rero, bivuze ko ikipe ya 4th Division Military Police na RG ziri muri kimwe cya kabiri kirangiza, zitegereje kureba iza kwinjiramo nayo hagati ya Third Division ndetse na Gako. Sofu yavuyemo Sofu yavuyemo umuhungu wanjye semifinal ko yajyaga yiga base ipe mutoza Rugaju ari masomo ko ndeba ipe ye barimo kuyigarika cyane, afite amakipe menshi. urye mu masemifinal nibwo yabagaje gutanga umusada, none buriya numvaga nzaje itozwa na Kishi iyi special force tozwa na Kishi, buriya numvaga nzaje joininga ariko Rigani Kishi se ntago ariko Rigani arimo aratoza muri iyi mikino ya Esperance Tournament kiri kubera kuri tapi atoza iyi Rigani. Ikipe ye iranakina uyu munsi, ikipe ye irakina uyu munsi, tajya dutumira ngo tujye kureba abanza utayizeye cyane Rigani dutumire match yawe urakina ryari tuze kukureba turebe niba y'amasomo na pratique bijyana tewe na pratique kuri wo birajyana. Kipe Rugaju uyu munsi iranakina na ba Jabel niba ibikomeye ariko ugeze gutumira mu China ndi kumwe nawe irakina nimwe ya Gatsibo tujye kuyireba, irakina na Gatsibo, imikino ibera kuri tapi ariko ngo Rayon Sport kandaye kuvumbayo nenge watujyemo zandani ahubwo reka tubazwigira muri Sports Entertainment maze ko wa gatandatu akenshi dutumira abastari batandukanye bakatuganiriza muri rusange. Rero nicyo gice twinjiye mbere yuko tuza gusozanya na zandani, nta kindi kintu turi buganire nyuma y'umustari nawe ujye kutubwira zandani kuri kariyeri ye muri rusange. Yitwa Gauchi, kaze mu rubuga rw'imikino Gauchi tonto. Murakoze cyane, umeze neza, ni fresh outfits iberi igira ikintu uvuga kuri outfits novango uko n'ubwanwa ubushyire muri outfits. uyu ni ukwiriye kwicara ahandi twavuga kuri courtside muri Gauchi yambaye icyo bita full red and white, ibintu yambaye ni umutuku n'umweru gusa byonyine n'inkweto kuva ku rukweto, amasogisi, ipantaro, umupira n'ingofero. Gauchi tera forufe ntago uri bujye muri detail, tera forufe ni nk'agaciro kangana gute mu bintu bikuri ku mubiri uteye forufe n'ibihumbi 250. Bedara kubwiye